Afrirum ya re kgetse kgatlhanong le NERSA, Eskom le puso e tshwanetse go nna e bonako. Se ke jaaka ngwaga wa ditšhelete wa setlamo seno sa motlakase o ya fifing. Mokgatlho ono wa baagi o inyalantse le bao ba leng kgatlhanong le tshwetso ya sešweng ya NERSA ya go tlhatlosa tlhwatlhwa ya motlakase ka diperesente di le 18.6. Wa re o batla dikarabo go tswa kwa motsamaising yono wa motlakase gore o fitlhile jang mo tshwetsong eo ntle le go akanya ka ditshwanelo tsa baagi. Afrirum will join the fight against the tariff application or the tariff decision NASA made regarding the tariff increase. And the first step in this fight is to exactly acquire how NASA made this decision. They must make their decisions public, they must make their decisions in writing, and they must give reasons for why they make these decisions. Go ntse go le jalo mokgatlho ono o tsibisitse baagi go nna kelotlhoko malebana le batlamedi ba ditirelo tsa matlole ba ba dirang mo lephateng leno la eneji. If you punch in a solar installation on Google, you're just flooded with so many installers out there that you don't know if they're qualified, are they accredited or not. Afrirum ya re mo legato la yona la bobedi la leano la eneji leo le akaretsang go netefatsa tlamelo e tsepameng ya motlakase le gore bahumanegi ba se ikaege mo motlameding wa bosetšhaba wa motlakase.